Thaa kenda cia miaraho mothe wa Jumatatu, tirere mwe ekumite mwena wa Nairobi yerekeire Naikuru ituraini ria Kikope niho iteire mwerekera na kugutha matatu igiri cia athii 14. Ndumiriri ya maabitha a borithi ikiuga andu 7 nio makuire, 11 makigurara uru. Aria magurarire magitangikirwo thibitari-ini ngurani kaunti-ini ya Naikuru. Aria meyoneire mutino ucio makiuga tirere yo yambiriirie gutebeba mbere ya gute mwerekera na gucungiriria mutino ucio. Guikarite haria uguo ndona rori ino igikuruka ni ta ndereba akomire acunga ri amba gutha matatu iria ya mbere acoka gutha ino ingi ya kiria ya 3NT na neoraga andu. Mwanzo aligonga gari yenye iko pale mbele matatu, ikatoa abiria mmoja ndani mwenye alikuwa upande wa dirisha nyuma, ikamtoa nje, ndio ikakuja sasa ingeingiana Edon na huyu wa matatu. So huyo dereva wa matatu amejaribu kuondoka kabisa hadi kando huko, lakini bado huyu jamaa alimfuata, ndio unaona wamepatana hadi akamlalia, ndio unaona hiyo maafa imetokea hivyo. Ile turera imesha break, dereva alimejaribu kucontrol hiyo gari Nissan, lori imemchukua mpaka mahali alikuwa, imemsukuma ikamuralia hiyo Nissan na watu kadhaa wakapoteza maisha. Naye lori mwenye lori ikaenda kama inapanda mlima, ikagonga gari lingine Nissan ilikuwa kando kando, ikaigonga ikachukua zote zilikuwa kando kando, ikasigonga wale watu wakapoteza maisha. Ni mutino uhanikite riri wararamia wa barabara ino ukoretwo wiranirwo na njira nene, ahuthiri ayo hamwe na muingi mwena uyu makienda tabarira yo gukinyanirio na ihenya. Ino ni accident yake ri nyonete mwaka uyu na ndi mundu murakari muno tondu turera ici gwatwikire ndereba rithiage ika mundu ucio ni munogu arauma Mombasa agathie boda mwena uyu ungi agakorwo ndari na mundu ungi muteithia ndereba ni anogu muno. Mĩĩrĩ ya aria makuire itwarirwo nyumba-ini ya kuiga akuo ya thibitari wa St Mary's Girigiri oro hamwe na thibitari-ini cia mucii wa Naikuru. Handu-ini ha Inoro TV kuma Kikope, Girigiri kaunti ya Naikuru, nie njĩtagwo Sam Njuguna.